Ngumusazi jano ndasaza. Mamalao, aho wigira mutwinda igira mu turajewe. Ya ndakwereke uhakuya. Urayamba. Ndakura guteka akazi kako. Ndakura hii baramfunga. Mamalao. Inga. Mamalao, ndakurira indero. Mamalao. Mamalao. Nanyagiwe imvura izuba ryamukiye mibarabara cyo kumubwira ko ntazoroha baye. Eko uje kurofa. Nige special kwa mayero takoreye kubera. Jewe. Nizo kwa mayero ngumusazi jano ndasaza. Fisimana Fisumozigamye Madizosa nkikice n'urukundo Ndakometre Singisubira inyuma Ko Yesu yanesheje nanje nzonesha Yaraciye inzira umundishikira Hola people, hola people. Vuga izina ryawe twakaka. Nduramukanyeze. Ndabaramukije amahoro y'Imana ho muri hose nitwa Noraske ntera gatandatu Noraske Celebration man of God the new creation son of God the unstoppable ndibaho ndi nyene papa haya papa peri ataha murabizi ariko kandi nkaba ndi umugabo w'icuki Fanilavine wagwan so ndabaramukije reva ho muri ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe ukwezi kwiza kuno kwezi nukurarenze maze ariko kandi numva nkumbuye gukora ibijyanye no kumenyesha amakuru. Okay, nenda bazanye amakuru no munsi navumbuye Fanilavine ari muri tournage Fanilavine gute? Nagomba mfata ubiseriye nka 5 minutes ndawe kuvuga wene birakunaniye. Na 2 minutes zakunaniye gushikako. Yes ndi nkawe uri imvuzi. Ariko entre tubunakize bagabo. Umuntu ubu gahunda yo kujya ka brochette urashe kuntumira tukirira ka brochette n'ubundi wapfuye yaraboze. Ubu ndahari nakize ndi umuntu w'umugabo ubu najya ka brochette gose. Gose hola people shalom ni mama twafa Mamalao blessed woman Nyanzobe best influencer madam Kezimana Benda ambassador wa Seka nawe jambo sana na basalimia kwa jina la Yesu tunawasalimia lakini tuwakumbushe kwamba pampasi na pads za Seka nawe pampasi wewe unumvise Pampers za Seka nawe nizo pampers zigezweho ziri na pade kama unahitaji pade ni bwa butambara abigime bakoresha mu bihe byabo Cotex bugezweho kuri top umbiriza ivura ingwara 99 muri zo ngwara ya mbere Cotex ijya Cotex ya Seka nayo ivura yoyo iri silt atavye nivyo kuba digiriza nibiki nukuribwa. Hama hari nundi yambwiye ico kintu naco umudamu ari bitarambye. Hari undi mudamu yambwiye ambwiye ati izako taxe turashaka tako ni kwereka imugwa muzundira muri beshi ngo ntizibaburana rero nyine zibaburana ntavyo nzi ariko nazo numva ko zitababurana nyine zibaburana. Urumva ko zitanababurana kandi ngo ntizinaremera cyane nzuko n'ibintu byo kuremera biba ngo nikinabyimba ibintu dija byagutyo na kano kari class so kabasirimu abantu rero basirimutse bagezweho Pampers za Seka nawe na Cotex kandi ziranazimbutse kandi tunabibutse yuko ikintu cyose uguze cyo muri Seka nawe ubutanze 500 francs ku bantu batishoboye kumfuvye n'abapfakazi ya twabibashikiriza yego gose ingwara biziye ibintu by'ama infection wambara Cotex ya ingwara 99 n'ibindi bikina kajembe gete kandi zinamota neza kandi ratera ni chance so bya bindi usanga bavuga ngo umuntu ngari mu bihe byiwe ngo acatera imyako uyambaye ucutera icense ibyo bintu ninye barabivuze idini ry'ikisilamu ryo rinabitse uri mu mihango kaje kuja mu musigiti
uze kubaza Sefa arabikubwira wowe uja muzigiti gute kandi ivyo ni kuva ku Yesu ataraza vyari bihari muri Bible ariko wambaye seka nawe mu muzigiti wojaye wojaye so twende sasa n'umunsi ndafitiye Frank muri mu nkumbuye ariko nakiza ariko ko mugiye kungorerwa ko Okay, tunabibutse yuko seri ihari insumba zose ari data, papa, dawe, father, daddy, zazindi zaba daddy. So, ijya seri rero twagiye turabivuga ntitwaronka umwe yo kubivuga ngo bihagije. Ijya filme zo birenze. Icyambere ikoze ku rwego rwiza muzoshima ariko kandi casting, icyo bita casting ama visage arimwo si nk'iyi wanje kubera je ndi mu bintu banshizemo mwarabonye ko mukwifu urumva rero nabyo manyina ni bogari gusa je sindimwo gwana arimwo barabonye ko mutanshize kwikora manyina arimwo toka sawa bandayibesha vuga ariko mumenye ko barimo abantu beza bakina neza casting imeze neza everything imeze neza mudusengere ariko cyane ni message nziza cyane yo ni mudusengere uko twumva ko ishika imitima benshi baruhure ibaryohere ariko akantu kagakrendeye no babwira umuntu akunda kurira ntazoyirabe umuntu adafise umutima ukomeye ntuzoyirabe kubera itwibutsa ibintu byinshi kandi kakatwigisha harimo n'ubutumwa bwinshi nayingerageje kwamamaza yambara amafaranga mu murampemba canke nayingerageje sosa tunaenda vipi ni kuri YouTube channel ya Vanilla Vino official abataragira subscribe baje kugira subscribe ako n'abataragira subscribe kuri Solution Cup sinzi ico murindiriye kubera ko uwo mwaka tuzotora irya ntuze ya silver award yo kuri Solution Cup mufyonde dukwize sanka naho tugiye uko okay rero munsi kubera ko hariho dusana ariko bararangiza amatournage hari abakinyiro turiko turakorana harimo mwaramubonye Mr. Cank wagwani Mr. Cank kuva mu Kanyosha mweyiriza kuva ari muri major ariko kandi turamutse no muri major hariho n'ikindi gihungu c'ivyana citwa Smash wagwani kabu kadiga why ni bya gihungu rero no munsi nico nipfuje kuza gukorera prank mu bisanzwe ndi gituma twavuga ko film igoye film abantu ntibakina for free ahantu dukinira kenshi utarose umuntu ngo hakinire tunabashimira abantu bariko baratwizera baduha amazu yabo kiraza kunshira rero barahembwa burya abakinyi barahembwa nahatara bari vya grave ariko urumva ntiyoheba umuryango wiwe agahiba ibintu byari byo byose ari gukora ngo yirirwa arakwiruka inyuma rero harimo umwe hariho udufaranga twiwe dusigaye none mbe bivuge oya ntabwo ndabimana okay ntabwo ndabivuge naro uwo mugabo kuva kite sikavuga nibidakenewe erega nahazo gupfa uraza kumara indwi yose utari kuravuga ntangiye kwibuka abantu nobona ko shereje abamfitiye amafaranga none umugore wanje ko ngomba mfe nindazoca musigarana okay tugomba dukorere prank smash yeah so rero mitwihanganira tuze amasaha azira ariko reka tube turasettinga nimwabona biguye paf aza kuba yashitse mubonye bitabaye aza kuba ataje deplacement akunda kumugora nyine ariko turazikaza kuzi ataje nabwo tuzoyibana yogira zoyahe bataje kuyatora azobanda ngomba bivuga we ntiwamaze kubivuga sawa rero ikindi twibagiye kuvuga ngiye turabakunda reka ndayisettinge reka tube turayisettinga urankunda kweli reka cinda gusoma aya bavuze ibintu byo kuzaba murasomana mufisa abakwe n'abakazana nibibi sawa reka ndayisettinge hola beyishira hariya ku modoka kandi mwaravuze yuko bino bintu byo gusettinga ngo tubireka nyine twasettinze bibashisha ubu nzorandagi mubona prank igwa ngo mutazi n'ingena manyene utanye n'amakomantere bakubitse ko baciye kuminga kura interfere babonye yo kutuzira mu ziriya semezo swatini tondo n'iki ati n'umuntu
ajya mu mafaranga yo gutora no kugutora ngo kandi unariza zitazoca kindi nacyo najya avance twakuhaye n'ubwo gutegereza kwisubira urumva akazi wakoze abantu ntabwo rero cyuma nane wumva nanjye noba nungukiye ajya amafaranga ntigize kuca ndayahundi rero ntabwo muvuge yuko nakoze nyamwanya wose nce ntazira nigashatse nuko abantu batagukunze abantu ntibagukunze bagumye batwandikira mesaje batubwira ati uwo muhungu kwanza arabona batubwiye ngo uri mu bandi abandi batubwiye ati wapi uwo muhungu nitumushaka amakomantere menshi mbiriza Mamala je twasoma tubivuga Mamala yari cyabo je mwampamagaye nze gukora urasema sinakoze no niko bare gituma tuba icyabona none we ntiyarakuze n'injina asijena twari tuzuye na none ngaho riseriye yuko je atamahera ndongo no munsi nca ntaho kunye jewe smash rero kumwe ngo munere ubwoba ndiko ndaguteranye ntabwo munere ahubwo ndakanye naguhaye smash kuneza ocu yawe just smash byanza ngomba je umeranga mara yiwanje Mamala aho wigira nk'utwinda yigira mu turajewe ndakwereke uhabuya urayampa ndaguha gute kandi akakazi kako ndakurahi baramfunga niyo mara imba Mamala ndakurira indero Mamala Mamala nanyagiwe imvura izuba ryamukiye mwibarabara cyo kumubwira ko ntazoroha eko ugiye kurofa nega special kwa mayero utakoreye kubera jewe nino kwa mayero no musazi jano ndasazi Mamala Yitugara. Jamu mumbe. Yitugara. Mungihe man. Dia mahera man. Nini? Sokona pigana wewe na urabona. Wewe mahera njaliye man. Man kumwitura umugore. None je najenga gushira. Javuye hajya mbiza man. Je nihomba. Urazi ukuntu transport igora. Eka twese kutura pagasi. Wewe ngira ngo Mamala eka naje ngomba. Oya hapana man. Mani ni frank kushifata ngine bilise ni ngo wabona ku kamera iri hano. Frank ibi. Sira franga ya man. Ana ro fa ro. Wanda kutimini ndama frankera mafuku na kuwete umus. Sorry bro. Ne utamgiye kai kai katara. Mbiza mfano mbiyenda kujikoma. Sasa sorry. Mamala, that's a kigongo. Leo ni hawa kai kai kwa wewe kwa mmoja mfanga. Mbiza. Sorry. Nawe naje nayo. Mbiza Mamala, yer black, mbiza. Nayo, yerega ngiki hali ya kuri nzenya hali ya kumuduka. Reka nabonye kamera some black nayo ni narabonye ibyo mwakoreye ni stakani cyo tumaranje nacigiye. Rega Leo nafanya kuchumulira kumwana. Nini nija? Mimi kutambuti ni panga kikaitana nda kukangamira. Sorry utari. Wewe na ula Mamala baba yenu kusimanda kusati. Garante mane garante tundabondera nawe uretse nyine cyane namwereke nyine yuko ibintu bya banki nyine ari ibintu byose ariko ntabwo nari sorry. Mamala basi ndayahebye Mamala ndayahebye nuko kimare Sheri. no nuko kimare yamuhuye no tutwara abaye family man no nakari akira basi yakire no it's okay twamaze kuba family man umbiza je umbiza Sheri. Sorry guys.
twase kugenda tutabasezeye Frank ino munsi yabaye akajembe gite wakure ndahazwe Ejera navuga umva kete ibintu bya Frank ka ukuntu mpazwe ndasabye sorry Mamalao Mamalao urumva ejera nayo nibaze nkishika arabye hejuru y'umuntu gatayibona uciraye nakabiri Agiye kuvuze ngo karibu naciye ninjira ndahira ndakabu ega nabonye ibyo mwakoreye Mr. Cank Tuzajya wari wayibo nayibonye hajya akabukanye ndavuga uno munsi they not gonna get me ugana umprima urumva abantu bundi sino kwitiri wa mind umugabo yanda mukije Mamalao achaza kuja mugasho nibyo mprima urumva kwanza ikindi kintu narabonye ko mu appreciate mubwira man smash bikora neza amacu tugera ngaho mbire ngo si ngo bigize mu manje kuri cyo kintu kibira nyene yuko imagine ndazifuta no kuduke nta no mukinya hariyo kina nko mukina prema thank you very much guys namwe murashigikiye ndagerageza ukina neza prema abantu bose bakumva muze kubona hamwe n'ahandi akina neza smash ariko smash arafise defo imwe nta TikTok afise na Facebook afise Instagram afise umva musara wo mwibanga kubika umviriza no afa turabona tugera dukura gradually kandi ubukomojije kunshengeza imbere ya y'Uburundi bwose bubona n'amahanga n'amakuru ngiye gucreate ama account go prema Instagram ijoro nyene Facebook Mamalao uzabimfasha Mamalao wasina mukubisi ko fujya CPB kama yakaya ngiye kuzicreate funds ama prema kuba wari nkubisengene sawa sawa nayibona ari guhaya ariko sinubwo ndikwa wabonye ko ari plan nayo ariko thank you guys Kreya byose always much urakaze frame ukina neza ndagerageza ntubibagira na script magre mwanya muto office script umuntu yayikurungikiye uza wayifata tumushimire rero John K brother John aho uri hose you know I love you man mungu namuke kwa John K baravuga ko dusama mbe munda dumora dusa turazana John K turasanga mambo twaringiye ahantu umwana bavuga mara mutiba murasa uzanye uburebure turamurukije cyane kandi tunamushimira ko azi umukinnyi mwiza cyane yamuduhaye ariko tunamusezeranya ko tugombe tumushimute rero umukinnyi wese tumutwaye muri twafamuru we are family to the family man nukorera Jen wherever uri wewe aho wakiriye gute Miss Tumaranye mukukima no bashimira rwose generous barayi nimubona muri solution kaboneza tika yaho ariko umenya umuntu iyo umubonye akasore mukavuga umenya la nature Noraski n'umuntu mwiza cyane guys n'umuntu mukizwa afite abantu ni famille abakizwa ibintu byose babikora rukirisu abantu bose muri inzu n'abastar so turafa ndabashimiye kandi ndabakunda cyane tuvuye ku mutima kubera no guhura namwe John K niwe yatumye muhura nawe ariko jewe muri bakuru iwanjye sinigera nibagira umuntu yafashije umuntu yafashe ukuboko sinigera ndamwibagira kubera nk'iyi filime turiko turakora data seri ya mbere mu Burundi please guys watch not miss it ni opportunité nziza nahawe na twafa yo kugira visibility nizere yuko ejo hanjye hagiye kuzoba heza amen natwe turakwateye kumugisha kandi turi in your side igihe cyose tukeneye support yacu turahari kandi wabikoze fresh kandi tunabaza ko dufite amaproject menshi dukorana naho menga data isa n'irikira hera tubona kumbure tuzogira n'izindi party nyinshi kubera kizokundwa cyane bon turacyari kumwe nizere ko no mu gihe tuzoza kandi tuzosangana yene yakorakiriye Yesu yene
general niwe nzira no kuvugira man izina ryanjye Gabriel arize nitwa Nzeyimana Christian n'umugenzi wa Kristo wa Kristo I belong to Jesus. Oh wow. Be blessed. Thank you very much. So thank you. No kubiki abafana banje nturabaza kigongo kwandi. Ndabasabye sorry Mamalao siro mukubita mama wacu twese muri movie. Yes, she is, you know, legend. Yeah. Ufise nk'uyu namuza tura tugaha. Mamalao big up, Mamalao big up. Thank you. Agafime Mamalao kozi ni gasarizi. Ona mukinyo wa prank. Bye bye. Thank you. Hama mwajeje nta bindi mufise byo kuvuga. Dufise byo kuvuga uretse yuko Smash atatubwiye izina zo kwita izo mbuga zewe ni Smash ngene. Izo kwiti. Izo mbuga zawe TikTok, Instagram, hose. Okay, ni Smash Finnegan, Smash Finnegan official. Okay. Smash Finnegan official. Yeah, Ushaka official. No supporting you guys, just to know welcome. Platform neshi. Yeah. Kugira ngo kumbure abakunzi be bakubone. Yeah. Kandi asanzwe ari umuntu azindimi sana. Kiba mu twakire muri twafa no kuvuga indimi nyinshi. No vuga zingaya. Zine. Arimo Igiswahili ndakivuga neza tanokata. sichaki nicho chini sana. Okay. Jana ba Tanzania bani Kigoma. Abandi bitwa Kigoma. Ongea sasa Kiswahili tusikie. Zungumza tusikie man, je Mswahili. Nakuja mi quartier man, mambo vipi da? Safi sana. Fresh. Bora kuona. Nimekaa sawa. Mamalao wangu. Mambo poa. Okay, Kiswahili Kifaransa ni bon. J'espère que. Wazuga pronounce. Komodo. Vraiment donc, Igifaransa cyo ndagikunda kabisa nize bigoranye mu gisite barabizi ko Igifaransa Yaga mukama. Nitse kuri Sirago bro. Javre. Kuri Sirago ma nzoshinga intare. Man nitse kuri Sirago umugore wanje arabizi. Nico gituma ntafsina nabibona. Yeah. Icyongereza. Okay. I tried. It's not good but I tried. I tried. It's difficult but I tried. Kindi ni Kirundi. Ariko kandi hariho n'urundi rurimi niko ndiga Igishinwa niko ndagerageza. Oh yeah, reka. Niko ndagerageza kubera ko abashinwa bariko barabenshi kandi bakora business teruko. Ariko I trust you mu business man. Raz kujifata mu nzi. Kandi ndagerageza Igishinwa. So guys, nawe reka man, be proud kubivuga reka give me this time. Jewe ndavuga Ikirundi, Igiswahili, Ikiganda wagala mulungi nyabo reka ntudutuke sebo n'umugabo n'umugore so man bashaka kumata yo baga mu Kiganda guvuga nzengera gundi enemy musamba kitegeza mu Kirundi bavuga indwi kakati murimo Ekirundi Uruganda murimo Urufaransa Uruzungu murimo Urudani bashitege murimo Urulingana murutegero Urulingana rw'abakongo rogeranye Urundi murimo n'Urutaliyani rurimo Lutono naenga silungi ukitegera kakati neyanziza neyanzeke ndabyumva gose neyanzeke cyentegeza ati cyemwankorede kirungi cyamani kigenda kunyambo kukuza bundi yerinya yanjye Nyago ndafata kanya kuko kubostinga none yaitso. So mazumvise zombu. Wumvise arabatamvise. Ikirundi, Igifaransa, Icyongereza, Ikigande, Igitaliyano, Ikidanish niringa. Ikidanish ni cyahe? Denmark. Ndafse I have a family there. Denmark. Wanje ari ndafse famille muri Denmark, muri Sweden. Igiswede urakivuga? No. Ariko bigomba gusa Igiswedwa, Ikidanwa, Ikialman, cyo kiri compliqué ariko ama base Scandinave yose afite indimi zigomba kumera. Wow.
rero nje gituma tubeshera tocha tubwira ibyo mwavuze nje gituma rero twaciye tumufata amahitara yamaze wa muhungu Josh msanga byose yamaze so mwabyumvise ko muri turafata dufite muravuga indimi nyinshi naje wari kwigishwa nta cyazi ndakimusoba abakeneye urumva umuntu ashobora kwinterpreta unyi ari kwisoko Mamalao yarambwiye ko mfite ushobora gukora publicité muzane ayo marché ego frame azokora publicité muzoyumva ya data we coming back